Biyag di tao. Anya po kisti kayat mo, Lin? Diya sigud nga pukis kon amare, makaamukan. Kita amon diya maibagay iti narakab nga rupak. Papintasan nak nga perperme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupam, Lin. Ngam, apay no padasam mati siyagi. Sige, makaamu ka, friend. Basta maibagay kanya-kanya. Diya pukis nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pala gulimat! Dutan ka makitam! Ha? Diya kabsat mo da diya, amare. Veron, apay ngong tamti ka anakak. Anyat pasol na. Masurunak! Tila pagpagatang na! Awang nga kwarta! Agulimag kan kunak na may sa! Ay! Di ka Veron, di mo layatan iti baot, Anyat na muna nga, kat duwala ti tawin na. Anyat kahit nagatangin ayan. Gumatang kano iti ayam na, kan mangan kano iti ice cream, kawang magkwarta. Ha? Adoy, ala, inkay katanganan, ading, tapno agtanan, ala umpay laing ti dwagasot, Umdas ayamot dayta, kurang Anayo mo na limagaso, tigatang ko iti sidaan ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod. Adoy, ala, inkay katanganan ni Balong iti ay ayam na, takaasimot niyag sang sangit. Talaga nga nalayang kangagpukis, friend. Iso nga kayat ko nga si katimang pukis kanyak. Talaga nga papintasam ti rupak. Ay na, kasi ti kanayon ko nga ibaga. Talaga napintas ka. Sigud na napintas ka. Dato ti bayad ko. Bagi monti soplay na. Anya? Allah, imbis asyak ti mangilibrikan ka. Lin, ay saanan? Ay na, agtal na ka man. Amok tirigat mo, iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok ngawan maigigam mga kwarta, iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman na, Lin. Nagsaya at kaunay kanyak. Ata na saya at kamot kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso, ngam awan mati maigigam mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maasyanak mat ngamin kadagiti kakanak kak. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot kun kinitatang ko. Ay, nasaan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imot. Ngam, panunutam matibagim, Nalo kaya ka nga minuna kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-itid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatanam na maanda kanyam. Ay, maasya nagkadakwada, Lin. Ngamin, awan nagkadalan da. Kat marigatan da makastrik iti trabaho. Ay, nasaan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan kamat nga nakaturpos iti kolehiyo? Ngam adamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadala mo no awan no talaga nga disidido ka nga agtrabaho. Ado ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir kan kuana no panawam? Kadya asawa ka. Dagdagam ngamin ta iso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin na doon nga imbagak dayta ngam awan dengdenggan na. Di nakmatikas kaso. Pag-abroadam ko maaya. Ije Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado tapno sana masayang ti kwarta. Wan, Manong. Ikarik, no adda akto ni abroad. Agbayad akto adagos kan ka. Apaman nga agsweldo Apay nga yakasta. Unfair ati kastangar aramidam. Tulungam ni Veron. Ngamsyak, saan? Katkabsat na kami matadwa. Marvin, una enta kumapay ni Veron. Tabarang maka-abroad. Tapno sumayat matan tibiyag da. Isyak ati una atulungan. Talalaki pangaramata may ti kwarta aya. Pag negosyo ka. Ay, kinapudno na.
Awan kwartak, Marvin. Aglunak pa ilang iti pag-abroad ni Veron. Nayuna mon atilon mo. Taylak aman nak, kabagais. Marvin. Adda pa paborito makabsat. No di nag-idiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagais. Ay, sige. Bayam, takitaag no kasano ti pamayiak. Veron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Mano abulan ng tinapalapas. Di ka kadi pa flight? Pagkawanan nak manong, ngam na peke Aniya? Kasano na peke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyam. Saan ko ngayon tuloy tinag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, adda recruiter ang nangawis kanya. Napeke akmatan. Aniya? Kasano nga rodem? Sabi inut-utang ko lang ti kwarta, Veron. Jak mating gagara, manong. Jak nagayatan. Sorry. Dahil tangamin, timadikan ka. Maray, itad ka nga itad iti kwarta katag iti kakamsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Veron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Nawalda sa aminin! Unay mo't nga minang dagijay kakabsat ko aya. Nga mala, anya nga rod, tulungan tapno mabayadan mi dahil nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan na ka dagijay. Awala ta mo kaon! Lan, kwarta man giday. Dahil naggumatang iti sinan. Adda si na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ko. Ikan na iti limang asot. Nabartek kayon, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di lang ikan iti kwarta. Maray, anya sirbim ba singgal no imutan nakngamam? Ay, lagi-lagi pa ma, no saan nagabukan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Alala, ikanak iti kwarta. Wano aglawag. Burakang amin na plato kas katabasaw. Pati sarming titawa, burakang. Ay, mabitlaing nga rod, tatang. Si Kamat Gayam, Lin. Nakapasyar ka, Mat. Sumar ka? Wanta, awan mat gayaman je parlor mo ija sentro. Awanan, Lin. Inlako takin kukwa. Isong awan trabaho kitan. Kasano ka nga ron tatan, friend? Problema nga ron tagiti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad dat. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daduma parlor. Kompleto dapat kanon. Ala, bayam ta agda magakadagita amamok. Barang adati pangisar kandakan ka nga trabaho. Ure babaonin ditan, Lin. Basta do pagtrabahuan. Kaya't mo tagbalin nga babaonan. Ay katwin Nasaysaya atin ti adda. Ure basit ti sweldo. Ngamtay awan apolos. Kabagis, adda amok a-fly now pay later.Ag-apply kay Jayan.Ag-abroad ka kita Wan mat ngamin, manong. Manong matlat sweldom kas babaunan dito ingay. Saan nga na sa parakan ka? May mayat na agabroad ka. Nakastre ka kon kas babaonan. Ano saklangan? Basit nga rod ti sweldom dita, kabagis. Agabroad ka kita
Uray tawan mo ti gastusem. Ta fly now pay later dayjay. Winmat nga min, Manong. Naimbagkan ka at single ka. Da kami ngay ka ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagrigat a panawan dagiti anak mi. Si ka taga abroad, da single ka. Si kalangan dinamnamaan mi ang makatulong kada kami, Manong. Wan nga rod, amumat nga awan permanente a trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto. Saan da kanto abay-bayan, dagiti kakaanakam. Isudan to timang taripatokin ka, iti panaglakay mo. Saan ati lagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kasumakita mo, siyak lang tinangitulod kin ka dito airport, ta sadot dagiti akakamsat mo. Panunutom dagiti arigat ka, alak ka. Lumabalain, jak kaya ti agbiyahay, ta maulawag. Ngam, inkarkarigata, kapukin ka. Tatang, may ikawa may adayo akon kada kayo. Talaga, kasta? Aganos ka? Ulitay, siyak ti pauitam iti kwarta, ha? Tasak to timang iti kwarta kadag iti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Mala, happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldo. Anyamatan, di upay lang amin ibagat agpaisaw. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari iti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga rod. Apay aya adidak patsain. Jak to pa'y makasinsidan iti na imas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari, Biron. Ibagaman tagpaisaw. Ay sus! Di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan! Nakalipat ang di kabsatyaw! Awan utang na na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa nga agabrod. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbina mo ta single. Tadi na tayo amo at tulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguro day jay. Ngam, pangus-usaran na lang at iti kwarta na ngay. Apay adi na tayo malagi papawitan. Mala, bayan yaw, talo umawag. Pagong taktuman, kimutong akaw, tawan maigatang itimakan. Uray dagiti anak ko. Awanan ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapada tayo na. Ay, unay matindi kastoy. Magkapaaburido, tawan kwarta na. Di ako magurguraan ti kapsat yun. Nakapay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guran yo, kararagan yo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan, nga mga no adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga sanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan yo, wano guraan yo. Kararagan yo kit di. Saan ko mga tilang magimulan yo kanya na ti pampanunutan yo. Panunutan nyo mat atirigat na ija abroad. Manang Lin, imbes nga mang namnama kayo latan iti-itad na. Agtrabaho kayo. No, kayat mo, ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay atrabaho ti pangisarkam kanyak, Manang Lin. Helper ni bayaw ko iti truck nga manmanihuan na. No kayat mo, mapangkay jay, tao kay matiswildom ijay. Sige man nga rod, Manang Lin. Apag iso ngamin nga pimanaw ti sigud nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, tawan ng tinamnamaan nyo iti kabsatyo. Hantayo nga mo no, dadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmatan nga agpareknan. Sapay ko tawan, Manang Lin. Makonsensyaak, no dadag sa mapasamak kan kwa na. Isyak ti kang runaan anang pilit kan kwa na nga agabrod.
Agyaman aken ka, Lin. Gapuken ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na. Masapul nga aramidem ti kastoy tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Diyak ngamin magustuhan ti aramida. Handa man lang nga mapanunod ti rigat mo itabrod. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta. Basta ti imbagak kanya da. Abangan no adanda kas nga napasama kanya. Isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado ngagdandanag da. Bayam nga agdanagda. Tapno mapanunot da matibidot da. Lin, Pangkitaan ano napatag kamatlaan kanya da. Adaman kwarta, muno awan. agyaman nagiti panang isakit mo kanyak, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit. Kat jak to nagsubli dito'y abroad. Maray, dakan. Uwan, tatang. Kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ko kwa, mabidlaeng. Kalaat sa ti panagawid mo Uwan, tatang. Kadya ko nagsubli iji abroad. Anya, ne, apay ngay? Kwa. Basta, diya ko nagsubli, tatang. Le, apay ngay? Anyalat ko dito yan ngay? Agparlor ka manan aya. Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga ron dito ngay? Aginanaak pa, tatang. Anya, apay masapol? Ay na, saan niya oso da ita, inana na ita. Tanarigat ti biyagan. Malaksid no aginanakan itag nanayaon ta isaw. Ha? Kat, agnegosyo ka nga ron tap nagdalat tapag sa pula, manong. Uwan to. Saan pa nga ita? Paginanaak pa, Veron. Kat, adon ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan ni tinabayag. Awan, Veron. Tada na nga ramata kiti kwarta. Ni, nangaramatang nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan limod a mansyon mo? Awan, ading. Kat, apay ngay, nangaramatang nga ro iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinuthutan na ka? Inintad mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Veron? Kat, ayan nga ro ti urnong mo. Nangususaram manong. Di mon problemaen, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok da ita, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makitkita rumor iji balayo. At da ije balay agpadpadakal. Maturog manganlat kuen na. Ibagayo nga minatag trabaho. Apay nga minanagawid kat nakabrod lang arudan. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Jakam mo Simadot mutan da jakab satyaw. Masurudak. Masikurana ka mangkit kita ije balay. Jela agil ilad tar aramidin na. Agmalmalem nga agil ilad. Kat, mandaran yung matngamin na. Ay na, ungetak nga unget ngam awan madangdanggan na. Ma-stress ak lang. Nan, tasyak man ti mapan mang sermon kan kuana. Uy, Manong, agring ka man. Manong. Bigbigat na nakailat ka. Apay, awanan terapap mo itibiyag. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang agtrabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na tas ikatikad kadwana ti balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo nga ramidanan. Uwan. Agpaimbagag pa, Veron. Apaman niya gimbagag. Agtrabaho ak tumatan. Pambar?
Sa bagay, kastamot na talaga ti kanayon nga irason dagiti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga oray saan mat. Ngam, ti kinapudno na, talaga masadot da lang agtrabaho. Ay, sus, urahan kan nga agawid, mare. Agyan kan ito'y balay, ta siyak timang tulong kanyam. Agyaman na. Lin. Idak man biit, Lin. Maulawak manan. Ay na, kakaasi ka mat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw ka matan. Kas ano, nag-follow up, check up ka. Saanan? Friend, tanay pusin ti kwartak. Kastoy kon. Urayek lang ti kideng ko. Tutal. Awanan ti patag ko iti pamilya. Ay, ala, saan Hanggang nga agsaw iti kasta. Ay na, ada ka asin ni Apo Diyos. Patsak nga na ka nga baybayan. Bayam, ta, sumapulak iti mabalin nga pagpatulungan ta, tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanan, friend? Tadyak kaya tamay na yun nagpay apagproblimaan da. Anya? Ha? Masapul nga ibagak. Siyak timang ibagak. Dato ti findings da iti kabsat yo, Marvin, Biron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya, Masapul ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siya ka, pangalaak nga iti kwartak. Nagaduntupay nga utang kon. di nakarkaron yawan kwartak. Kat agtitinulong tayo Agsolicit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agrimedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka, aduter aramidak. Di nakarkaron kanyak. Adaw ti agur-uray at trabaho. Tanudyak ag trabaho. Awan mo't lamutay. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo ngam kastapay lang ti sa oyo. Ha? Idi napig sa pajagayam ko. No agkid daw kayo iti kwarta itad na nga dagos. Urawan mabate para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan nyo matati ado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanya yo. Dandan itad namin nga sweldo na kanya yo. Sanlangan nga nagpawpaw ide adan rek-rek na iti bagi na. Taingat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay so ti agkasapulan iti tulong yo talikodan yo. Kapamilya yo paymat nga ron. Anyat klase yo nga tatao? Napataglang di tao kada kayo no ada pa kairanudan yo. Ngam tatawanan kwarta na kasta kayo. Akaslasaan nyo nga kapkapinano. Ala, agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglagi pa nyo nga narigat ti makarma. Manong, kumusta kan? Grabe mo't gaya man tikim mo't tungam. Kan, nagpusyaw ka. Mayat latamat. Agyaman na. Kaimay kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays, nakakaasim at tilangam. Italaan na ito ay. Patsing aging bagag tumatlaan. Anak ko, pakawanan nak. Konak no, agpampambar kala ide. Pakawanan nak kuma. Uray siyak. Pakawanan na ko mamanong. Diyak ninamnama kas titi pagtungpalam. Sapay ko matama pakawanda kami. Ado tinagkurangan mikan ka. Ala. Gustuhan. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pangasiyo. Saan ta kasangitan? Tas ibibiyagak pailaan. Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo, Manong.
Patpat kanda ka. Kandi mi kaya tamapukaw ka kada kami. Agyaman. Patpat gan kayo matunay. Biyag. Di tao. Agpakpakaasi akan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin disweldok ijay. Ngam tisweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo tanday di kapsat ko nga asawam. Diyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnagdapay lang kan ka. No, okay lang ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong ak. Iso sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na ipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Dona. Wag, doon na. Ala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tan. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungay. Ay, maturog tan bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Saan taliwayan tagkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuhain nyo dito sila Joanna. Ha? Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idepan yun ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Dona! Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalaka ngamin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Ta nayunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na atan kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso nga'y mawagak ti pawit kong ti sweldo. Sige nga rod, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, aguyak da. O sige ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit na makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman ipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubot kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakwal bingay. Doon na.
San may kabisado dito sa syudad? Ang mga mapukaw kami. Ay nalakla kayan kan bakbakatan kayon, mapukaw kayo pa ilaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno maila ko yu amin, di isursur yu amirienda. Kan siguraduan nyo amala ko yu amin, ha? Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda. Kasla na kasing pamay di si bibiyag pa'y tanak ta. No kas day nga agpasyar day iji probinsya. Uwan nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldalira mo gayam. Nga roda. Ungat pa'y nga ungat. Ay, santa ka nung agaw awit ije balay na. No sana maibus tila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan. Kanin ta amin na. Tapno may busang bakit. Ay, naisos. Ad-adan nga agunget, ano ka nun ta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga rin na. Mala, nituloy ta karudin, dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalako yu amin alako yu. Adadwa lumpia na bati doon ha? Nangibati kayo pa ilaang mat. Mala, kukwayon ti do anabati. Sagay sa kayon, taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, ingkay agpalasan, tada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agriin kayon, aldawan. Hay, agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ida, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taingkay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan na Ha? Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasaya at kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ay iko nakaturog dan salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag Wan, saan ang problema dita? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti among, tano mabalin, i-advance ng ti sweldom. Tani, awan itatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga mi nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramidak. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay, sus, nasip ngutin. Ngumapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa ibus mito'y lako mi kabsat. Ay, huwag kapsak. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pay laeng mo't. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabas sak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang me. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala kapsat, mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may.
Ada pa'y basit anabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaw. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalakuyo amin alakuyo. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar, tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka saktiag-sak daw? Sige nga, Rod, lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Tangay, kumusta kan? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kang tatangay. Kumusta damatan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6. Nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpugit kay iti kwarta? Igatanga ko may tibado dananang kantatang. Tani, puro daan ng dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumay da inton bigat. Kwa. O sige, tay pauit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipaw ita, tarumar kami. Ipasyar ko ita, tapno saan da maboring dito'y balay. O sige, Ipag. Okay nga Rod, bye! Bye! Apay akas chay. Basta umawag ka ni Ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabahok dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11, wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipagdona kanya. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Ay, langag kumot hindi nakasarita kay ti cellphone. Jay anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Hay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Dahil ka dilang ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidaan nyo. Ta sidaag day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidaan nyo. Babalin ata sagpaminsamay. Ay, napurga kami dito sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami dito sardinas milatan. Kasta ti paspasinam ka na kami. Apay, agreklamo ka? Ha, di ka kit agyaman taddalat ta sidaam. Kay saawan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lataan o awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagijay. Ta sidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga uray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. ay na, pasensyakan, Dona. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwam magsusugal. Iso ajak pay rimwari ti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho.
No makikabbalay kayo, suruan nyo ti agidalimanak dito'y balay. Tadyak kaya't tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal, ang mga noan niya pa iti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso, ana? Pautangan na? Wen, mano ti kasapulam, ibagam, rated ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano. Kwa? Nung ay 50,000. Day talaga yam. Oh, wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga, Ruth. Pautangan na. Sana bale, taad na sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tay kasi nublat mong agla ko. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Gani, di ka pinagaw-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumustahan tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan taman nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maong tantamalan. Ala, agawaan dati magnatab dumakalako ta. Doran! Baranak yo! Gumadang kayo! Baranak yo! Ni, lakay. Ah, Adyan nagsarda nga pampasahero, ajay. Adutag di saag. Ay, sabtan tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. ay, Umaykan! sige, bakit? Taron! Barbecue! Bananak yun ko na ma. Ah, ay, huwag kayam. Ay, barbecue! Baranak yo! Ay, Bananak yun! Turon! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Silang anak na bakang. Silyanak ka! Ay na! Ay! Api nga da kayo dito eh! Rabin! Yan! Apa kita ka lang gagawin na nakaw. Kailo na kauna yan. Ay, nanak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matang tatang! Nanang! Anya ti imat yung ay! Doron kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan may amala ko ka agungan ni Dona nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Yung mabla ko mati kinauyong na ka na kami. Kaya't hindi pumaraw dito. Gumawa na po may paparami. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matang tigas tala nga yung. Kimutong kayo pa yan. Kasanogat basta mati pakpakan ni Dona ka na kami. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, aglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup amaramid ni ipagdo na tikasta kada kayo. Yawid kunda ng kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda dito balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at matikas sa saad da dito. Ay, saanan. Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw na yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso dati nakaamwa kitir aramidam kadakwada ipag. Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko kit di tapno awanan ti mangirarik dito'y balay. No anyaman timpul-pulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang
singira kondo na. Ay, kasanungatan. Awan mo't maitudin ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan. Tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako iti lako. Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay na ron. Sumurot ka kanyak. Tada pa pananta. Ay na, kabut-butong samot da ito ang trabaho. Kunak noan niya ti ipala kong kanyak. Kasto'y matgayam. May parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na Donna. Iso ano kaya't mo tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wan, iso nga rod naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingatan niyo sa giti mayo! Ana, polis! Oh, nalpastan, Donna! Agsubli ka man na ni Jay syudad ay anak ka. Sana nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awanan trabaho. Hada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sa rungkaran tayo. Kitlaguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag namin di ka aruba na anang sarungkar kan kuha na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman may kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wen ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkitaw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Dona. Pakawanan da ko ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awang gamin madingar aramidin mikin kailay. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko mo, tatang. Lala, mapakawandakan. Kanya nga, kit manugang dakalat ta. Nga uray na tayo, tiyanak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalat tayo ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't kuano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyamanak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Biyag. Di tao. Simon, anak. Simon. Agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manan.
Makaturturog pay nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padatang agbasbasura. Mapantaman na jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala ta ijay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalun at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang. Kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura! Sinalit kayo at tao! Inyor ornos ko na kita! Kalpasan na, gulwin nyo laan! Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iti kay pagkalkalan! Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang, nanang. Adupay ko mati maalata ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya, nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga siyak tinagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naibaglakit din tada ka katulungak. Agsakit ka kadi, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Kan medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Komporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot dagiti kan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan na ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyaman akan ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan no agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibal lang plastic dito yung warte pakanan Ala, akdag ito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman,
habang agpidpido takti basura. Kuna ni nanang agsingsingpet ka, dayuak inakon sumina, dinakto sa pulen, no dinak makita, di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod ang nagnaadan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko a basura, auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulunga. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho. Tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan. Tapno addabusbusan nyo. Panunutam ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara matlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumat kan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalan nanto ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinupanawan da kamin. Uray siya mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat na sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano a kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, Wan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo! Iba't patay ko ang sipod
awan sa bali, no saan ani? Simon Ramon! Simon, kunak tupay kat asikat ti mga apak. Auntie, nangabakak! Wan ka anakan. Yahoo! Nangabak ti ka anakak. Ay na, umay ka man ka anakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka. agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot ta nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran minto man ta anak ko iti poder ti kasinsin ko. Insan Mary. Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa, insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga ron ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy Aha. Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoan danton kwartak, da kamin ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Ha? Ay, sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkankanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie, Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idinaminsan ije balayo. ha? Imayak ko auntie. Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay. Ijay lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie, Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. aywen auntie, saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y nga min tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie, Ala, aginanakan. Tainakmat maturugan. mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh. Napuypuyatan kami mapanagkan kanta.
Nagadutit itadda a kwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tangahan ik-ikan. Agungat pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mat ididamo. Nga mapay nga tangain mo yung. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di matama isut pagsanggiran. Agtinulong da. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad jay. Inawagak ti kaarubayo itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Yamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumba ak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, Insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, Insan. Mabalin ka di, Insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga, Rod, Insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga, Rod, ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, Insan? Lading itak, Insan. Ngamdya kun maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, Insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yan day ta, Insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isala ding itak, Insan. Ngamyawid kun ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni,
Apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adim dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ijay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela. Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanan da kuma, insan. Saanin nga agpaot ti biyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrubot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrubot kanwan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan inakonsumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nagag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, nukas di akasapulak ti talent na. Kat nukayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa, sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo.
Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyain ng tado at tao. Uhun, Mary. Intero asa nga lubungan, timang buy-buyakan ko, ana. Say mo, anak ko. Naglaing ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Aha? Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko. Uhen, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyamanak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat ka unay kada kami nga anak mo. Amom dagiti ka sa pulan mi, apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Biyag di tao. Sa dino tinagapwam doon, ha? Kuwa, mami. Nagkuyog kayo ka ni Brian, saan ka di? Di kaglibak, tay nawagak tinan, ha? Awan kanupay ni Brian iji balayda. When, mami, nagkuyog kami ka ni Brian. Di mo't imbagak kan kaliklikang paylaang ti makikuyog iti nobyong. Agad adal ka paylaang anak ko. 16 yu paylaang ngam kanayo nan ti panagkuyog yu. Mami? Ala, ingkag palasan, tamang rabiitan. Brian, napnapanan niyo ka ni Donna. Kwa. Nagpasyar kami lang, mama. Nag-window shopping ijay mall. Liklikan niyo pa'y lang dagkuyog, anak ko. Agadal kayo pa'y nga umuna. Makauray day taabanag. Mama, palubusan da kami kung mga agkuyog. Tawan magdakis nga aramidan mi. Kun ipaspas nagmimot ti panagadal mi. Brian, Jack kayat ti kasta pa nagsungsungbat mo. Pagsaya atam ti ibagbagak. Iso di kan agkalintagan. Minor de edad kayo pa'y laeng ken ni Donna. Iso aliklikan nyo ti agkuyog, adakda kayo. Taamangan no mailawan kayo. Ragpaten nyo pa'y nga umuna dagiti arapapyo. Tano nakaturpos kayon, isunton ti panagkasaryo. Hello, Brian. Donna, kailiw ka man eh. Agkita ta ko, ma. Saan ka makaruar, Brian? Agungat ni Mami. Ngam, rimuar ni Mami. Ha? Napanan na? Adda na pan naginatang ije plaza. Ngam agsublimot la adagos dayjay. Umayak nga rin dita balayo, Donna. Ngam agawid mat la adagos ni Mami. Mabit la ije plaza dayjay. Mabitak lang. Pumanawag mo dila dagos. Kung may kalakitaan. Ha? O sige, makaamu ka, Brian. Ay, ayatan ka, Donna. Ay, ayatan ka, Mike, Brian. No saan tala kumaaminor didan? Agkasartan, Donna. Agadal tapay nga umuna, ah? Ni Mami lakit din tinaglugan iti si Mardang atak sa iti batog. Darasam, agawit kan, Brian. Ay, sus. Amangan mo makita, nak. Alan, darasam ti rumwar iti balay. Ingkan! Ah, Brian? Naggapu ka di tabalay? Ha? Kwa, nana. Adala na pan ko indad ka ni Donna. Nabayag ka di tabalay? Saan, nana? Kasangsangpot ko laytay.
Anyat inaramid yu kan ni Donna. Apay nga inranampay ti may itay awanak. Ha? Awan, nana. Nagsarita kami lang. Unay kayo. Mami, di ko maungtan ni Brian. Mamin anumot nga ibagami kada kayo aliklikan yu ti agkuyog no dakda kayo. Talaga kadingawan dengdenggan yu. Sorry, nana. Ala, agawid kan Brian. Kat maudin day to'y ayo umay mo dito'y balay. Naawatam! Agyamanak ta pinatgamtikid daw kung agsarak taray ma. Wen, tamok ama ipapan ka dagiti anak ta ti pagsaritaan ta. Oh, masansan nga rudan ti panagkuyog da. Di nakdengdenggan ti anak ko. Agpada ta, Marlene. No bagbagaak ti anak ko, ad-addaan namat ti mangsukir kanya. Ubing pa'y dagiti anak taray ma. Kasapulan dati panangigiya ta kadakwada. Wen, ngam agpada damat asukir. Ti pagamkak, amangan no agsikog ni Donna. Kasanuon ti panagadalda, no masapada nga agasawa. Wen nga rod. Iso pa nagkunak. Yadayok pa'y laang ti anak ko. Sakbay mapasamak ti pagbutbut nganta. Agpada ta solo parent. Iso patsak nga kinawatan taray ma. Wen, Marlene. Masapul ang makaadal pa'y nga umuna dagiti anak ta. Tapno saan danto nga agbanag ang nakakaasi iti masungad nga al-aldaw. Mami, papanan ka? Agbakasyon tayo di probinsya da lolo kan lolam. Kaano tayong agawid dito eh? Diyak pa yan mo. Basta agawid tayo ton bigat. Sana bale, bakasyon nyo matan. Brian, mangan kan Itay pa'y laasang sangwam ti taraon. Diyak makapangan, mama. Asino ti pampanunutam? Ni Donna. Kaano nga tang agsublida dito yung syudad, mama? Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Talaga adimon makontak. Tawan signal itinapananda a lugar. Mama? Amok nga iliw mula ang dayta, anak ko. Ngampatyak nga aglabas tumutla dayta. Mairwam kan tumutlaang, Brian. Iso amangan kan. Di ka agbisbisin, tapno di ka agsakit. Mami, agawid tayon ija balay. Awan signal ti cellphone dito eh. Atidog tinala ka bakasyon ko. Isong agtalinaag tapay lang diti probinsya Donna. Mami. Agbakasyon tapay laang kunakmat. Kaya't ko tag-relax dito eh. Inton pa nagsasarak, ijay ton lugar ti kapsat ko ti pagadalam. Anya? Apay anas kan nga madayo ak, mama. At damit pagadalan dito iti kolehiyo Nakasarita ko ni uncle mo. Tumulong matlaang amang paadalkan ka. Di kay kaya tapanawan, mama. Di ka madanagan. Sumurutakkan ka iti papan mo ijay. Ha? Kasanon ti balay tayo dito eh. Ipaabang ko, Brian. Apay pinanawan na, Brian. Sorry, Duna. Awan na aramidak. Diyak mabalin atog nga rin ni mama. Piyamok, masangputan ka dito eh. Nga pimanaw ka matgayaman. Kailiw ka na makita, Brian. Oray siya, Donna. Kayat ka na makita. Maara ko. Ala, aganos ta, Brian. Aramidan ta ang karit ka data dagito'y amapaspasaran ta. Sa bagay, maawatak dagiti dadakkel ta. Brian, umadanhin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Uwan nga rin. Mama. Oo,
Apay nga ron akasla saan ka naragsak, iho. Kasla aglaladot ka. Maditirik na, mama. Ken, awan ganas ko amangan. Isu amangan kayo latan, mama. Apay, anyat marikriknam, anak ko. Agtumar ka iti agas. Nasakit ti ulo? Wano anya? Saan, mama? Banog ko la siguro daytoy. Wano? Adda ka di saan nyo anag kinaawatan, iti nobya? Awan, mama. Sige, umuna ako na maturog, mama. Ha? Anya nga tati mapaspasamak, iti anak ko. Manon nga aldaw, akas jay ti jarna. Happy graduation, anak ko! Thank you, Mommy. Isagot ko kada kayo ti baligi. Ay na, para matlaan kan katibaligim, anak ko. Para itinapinta sa masakbayam. Agyaw, anak, Mommy. Ni Brian ti umaw-awan. Sumbata mon, na sigurado akablaawan na kadayta. Ay na, kabaudyanan na. Nakaturpos matlaang ang dagiti anak taray ma. Wen nga rod, Marlene. Jack mailadawan ti kinaragsak ko. Oray siyak. Naibaglakit din ta natulnog dagiti anak ta kadata. Nagtungpalda kadata. Kat ita, natunoy dan dagiti arapaap da iti biyag. Wen nga rod. Kat naayat unay ti Diyos, ta tinulungan dataan ng bayabay kadagiti anak ta. Flowers for you, Donna. Brian! I missed you. Kailiw kamot unay, Donna. Oh, Brian, iho! Kumusta? Long time no see. Okay lang, nana. Da kayo. Kumusta kayo? Okay lang, Matt. Kimutong kansa. Diet, nana. Pa-diet ka pa'y dita, ah. Una, tapno sana nga agbutsyog. Amok mo't adi mo kaya't adumakal ti tiyan ko. Nalapastar kam ni Brian doon, ha? When, Mommy? Umay ka, Brian. Nala. Itatagpada na natalgad ti trabaho yu adwa. Mabalin yung tagkalaysa. Iso nga imayak, nana. Taumay ko kumaipakada ti idadanon min. Noan niya ti saritaan nyo. Na kayo ti masurot. Noan niya ti tulagan nyo. Da kami imat itan ti paspasurot ka na kayo. Tanakalpas kayo matan iti panagadalyo. Mommy, agyaman kami, ha? No saan da kami apinagin na dayo ka ni Brian? Amangan mo nagasawa kami idin. Nga oray saan kami pa'y anakalpas iti panagadal ni. Wan, amang ano agsasaruno pa'y kitnit anak yu, Agyaman kami kada kayo, nana. Pinagbalin mi akarit dadya pagtang iti biyag mi. Ket ita, natunoy min ti arapap mi. Agyaman akmat ta maawatan da kami. No apay ngay naramid mitikas jay. Nala, ibagam ka ni mamam tapag sasaritaan tayon ti kasaryo. Among Brian, nakaragrag sakak. Ngamin, sikat ti makatuluyak. My first and last love. Ad dapat ti kinaragsak ko, Donna. Nagbayagmat ngamin ngaglabas ti aldaw. Magagaran akon ang makikalay sa kan ka. Apa yan? Nasakit ti abagak, Donna. Ha? Naan ano? Naktangan la siguro iti trabaho daytoy. Masansan ti panagsakit ti abagak. Brian, agpa-check up ka, ah. Ay, si Kamat.
Saan a doktor ti kasapulan ti abagak? Tay mangilot ti kasapulan da itoy. Tay ay ayatek analaing nga agilot. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko ah. Masansanan da ito'y amarikliknak. Agpangato, agingga dito'y abagak ti sakit na. Kanayon ti panagulaw ko. Kaslawan pa'y ganas ko namangan. Ay, banog ko lang siguro iti trabaho na ito. Maturog akon. Mama! Mama! Ni Brian dayjay. Brian iho. Apa yan? Anyat mapaspasamakan ka. Nabara ak, mama. Malaminak. Ulasan na kiti napuskol, mama. Ha? Diyos ko, nagbara ka ngagpaiso. Mabit lang ta mga lak, iti tumaram nga agas. Kalpasan na, itaray kan iti ospital. Saanan, mama? Ulasan daklangan, mama. Basta, itaray ka iti ospital. Mama, ayan nyo. Ha? Mama? Anyat sang sangitan nyo. Brian, anak ko. Mama, Brian. anyat sang sangitan nyo, kunak. Diyak kumakayat. Ngay baga na itikan ka. Ngam na sa isaya at numamam. Ha? Tapno ag tinulong to nga agkararag. Anak ko. Dawatan ta ti kaasi tinamarso. Apay, mama. Iho. Natawid mo ti sakit. Tay di amam. At the liver cancer mo. Mami, kitaan nyo man nubagay kumatlang tuy gown ko? Ne, impadas mo matan, tigaon mo anak ko. Wen, tapno amok no umanay wen no saan? Wan matkit di. Ay naam mo anak ko, nakaragrag sakak para kan ka. Ngamin, saan ka may tulad kanyak nga inam? Amumat, asaan ko anapadas tinaikasar. Iso nakaragrag sakak para kan ka, Donna. Ha? Ni Brian, Mami. Sige, kasarita mo. Tay nakisaganan ti ka ng tawan. Hello? Brian, my love. Umadanin ti kasarta. Excited ako na yan. Diyak makaturturog. Donna. Latingitek. Ngam, i-cancel tanti kasarta. Anya? Brian! Pangasim! Dinakrabakan iti kasta. Saan ka mga rabrabak? Donna, saan ta napatuluyan ti kasarta? Sumapol ka niti sa balya pa kaya sa waam. Ta saan ka nga ayaten? Bye. Hello? Brian? Hello? Apayakas jay ti imbagan ni Brian. Pudno ka titay jay nga imbagan, ha? Wano? Rabrabakan nak. Kat kaya't nakasurpresaan. Mariribo ka na. Brian, iho. Apay akas jay ti imbagam iti nobyam.
Mama. Yak kayat amabalo at dagos te ayatek. Isuan na saysaya at no sumapulin iti sa baling ayaten na. Nga uray nakasaksakit kanya. Anak ko, agbyag ka pa'y itinapaot. At dantaning tibiyag ko. Awanin namnama. Itulok tayon. Na talaga sigurong agpatinggalangan dito tibiyag ko. Saan? Dawatan ta, ti kaasi ti Diyos. Agimbag ka, anak ko. O anya, napankan iji balay da Brian. Wan, mami. Ngamawan tao ija balay da. Anya, kasano? Talaga ka di asaanan ang matuloy ti kasaryo kin ni Brian? Saan man, mami? Matuloy. Ang imbaga na lang arudan kan ka asumapol kan iti sa bali nga ayatem. Saan ka di? Jakpat dyan day dyang imbaga na, mami. Rabrabagan naklaang day jay. Anya? Oh, imposible matapagangawan na pati ti panagkasaryo? Marikriknak, mami. Kaya't nakasorpresaan day jay. Masapol ang makasaritam atan inton bigatan ti kasaryo. Di kay madanagan, mami. Kaya't nakla siguro nga iprank tinobyok. Iso nga urayak latan inton kaaldawan ti kasarmi. Ang mga nasurpresaan nakto day jay. Anya? Awan amok anagapaan mi. Awan panggapwan na amangi cancel iti kasar. Iso an napigsa ti atap ko. Akayat nak nga iprank day jay. Donna, anak, itay tayo pa'y amang ururay ka da Brian. Ngamawan damatan. Apay ngay, mami. Ayan tan ngay. No kunak tumat nga minkan ka idi nga Mapanak ija balayda. Ha? Donna? Mamaray ma. Itay pa'y lang agur-uray kami. Ayan ni Brian. Mangrugin ti seremonya. Iha. Sumra ka. Mapan ka. Itisilid na. Apay ngagsangit kayo. Basta mapan ka na. Itisilid ti anak ko. Amin nga imbagakin ka. Iso ti kinapod no. Donna. Iso ala tingitak. No in-cancel ko ti kalay sata. Apay nga inlimod mo. Ti sakit mo. Latingitak. Diyak kaya't nga agdanag ka kanya. So akas jay timbagak. Tapno ko ranak. Kit nalakanak lang ang malipatan. Diyos ko. Brian. Di nagpanawan. Mga asim. Ay, ayatan ka. Diyak ka balan na mapukaw ka itibiyag ko. Mabidlang. Awagak da mama. Ibagag. Taikuyog nandito itimang kasar ka na ta. Tadito yan. Ti pagkasaran ta. Si kababae, awatem ka di asi pupuso, daytoy lalaki, kas asawam? Owen, Father. Kat si ka lalaki, awatem ka di mat daytoy a babae,
kas asawam. When? Father, Yan tangay kayat yu ti agkasar. Lualwan nyo daytoy. Apo, a Diyos. Ipahay mo ka di. Amanhipon ita nga aldaw. Ti puso. Gan kararumami. Agkay kaysa. Iti amin. Abanag. ay ayaten ka. Donna. Ay ayatan ka bahat. Nasakit ti papanaw when ipupusay ti ipatpatag iti biyag. Nga masapol nga aklunan, tanalabit, at napimpinta sa plano ti Diyos para iti masakbayan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoites, Agiyaman Kami.